Hürmetli телесерджилер, Милли телеканалында хаберлер информацион программасы тақдым етілі. Студияда мен Алимия Кайбулаева чалшам. Бешімдікі саатқа бойле малюматнен таныш етеміз. Теміз Қырым пайтақта талақат ешкіл олунды Салғыр өзені ве Исмаил Гаспринскийнің абидесі яна темізленді. Бізден пек зияде адам бүгін келді. Керчектен еркезде мұндай қолғанлар да шашырды, чүнки башқа динлерден де адамлар қошылған еді. Қырым Русия Федерациясының еркеніне кіргенден берлі тәсіл сасында насыл деңішмелер юз берді. Предметных учебников на крымско-татарском языке не было вообще. Мини-мисс Крым Ахмеджитте гүзелік ярышында 16 балалардан ең истидатлы оларақ кім сайланды. Победительницы профессиональной номинации определились, сейчас они скажут свои результаты. Кто же стал победительницей конкурса «Мини-мисс Крыма»? Uzun omur keçirmekнің сырлары неде? 90 яшлы Себеля Алиева буақта тариф ете. Бұл ведігер мәлімат бізім ейнімізді. Алман сесетчілері ве иш адамларының әйеті Қырымға келді. Оның теркібінде 10 инсан. Оларның учу региональ севеде сесетчілер, левый фырқасының мебуслары ве иш адамлар. Ярмадыда Алманиялы мусафирлер бір авта бұлынажақлар. Ялта, Ақяр ве Ахмеджит шәрлерінде экшер күн кечірежеклер. Олар мұндаки вазиет ақта шақси фікірлеріні тізмеге істейлер. Олар әнді ярмадыдаки бір сырады қатқа ләйік ерлеріні зәрет еттілер. Ахмеджитте олар зердеже иш көршувлер кечірмеге планлаштыралар. Олар бір шерде Қырым акиметі ве жемат тешкілетлар векілері иле көрішежеклер. Март 27 күні Русия Федерациясында Милли гвардия ордусының күні қайдетлем Қырым да истесна олмады. Бүгін Девлет музыкалы академик театрында Милли гвардия ордусының бірінші елығына бағышланған тантаналы тедбір олып кечті. Мерасим девамында аскерлерінің тағдырленуі олып кечті. Бұндан да ғайры концерт азырланды. Анда Жұмхуретіміздің ижади тақымлары иштирак еттілер. Қырымлыларына Милли гвардия ордусы күнінен қайырламақ үшін Крым Жұмхурет елбашчысы Сергей Аксенов келді. Хочу всех, кто сегодня служит в Росгвардии, поздравить с профессиональным праздником. На самом деле, то есть подразделения выполняют эффективную задачу по охране общественного порядка, объектов транспортной, топливной инфраструктуры на территории Республики Крым. Вот основная задача, могу сказать, сегодня в части обеспечения безопасности на этих объектах лежит на сотрудниках Росгвардии. Хочу персонально сказать Степану Петровичу Гадаржийскому, на сегодняшний день человеку, который возглавляет все подразделения Росгвардии на территории Республики Крым, за хорошую работу, благодарность, слова уважения, поддержки сотрудникам, которые в мирное время рискуют жизнью и выполняют свой воинский долг. На самом деле подразделения нужны, служба такая нужна, востребована. Ребятам удачи, а от органов власти полное содействие и поддержка во всех мероприятиях, которые проводятся нами совместно. Судақта федераль мақсади лейха черчевесінде реабилештірілген халқлар үшін 72 квартиралы 5 қатлы эв құрылажақ. Шымды лейха ұйғынлашу басамақны кече. План бойынша құрыжылық ішлер 2017 сененің соңында башланacak ve 2019 сененің соңында екінленмесі бекленілі. Бұл құрыжылық судақта невбет меселесіні yok етер ve реабилештірілген халқлар үшін оз евлерінің сейблері олмаға имкан берір. Тәфсілетліжа София Шукурованың левхасында. Диляра Меджитова 2016 сенеден берлі балалары еле берабер Судақ шәрінде яшай. Айта ки бөревчікте 4 айле өмір кечерелер. Меджитовлар айлесі мескен алывда пек мұқтачылар. Яны құрылacak 72 квартиралы евде олар үшінде квартира тапылыр деп үміт етелер. Мы живем 4 семьи в одном доме. У меня сын с 2 детишками с женой. У меня дочь инвалид 2 группы, ребенку ее 25 лет. Да, вот муж недавно уехал, брат у меня здесь живет. Мы с нетерпением ждем вот 70-квартирный дом. Мы там стоим на очереди, я как реабилитированная стою на очереди и надеюсь получить там жилье. Шымдыки вақытта 72 квартиралы евнің құрылжылық лейхасы ұйғынлық басамақ севесінде болуна. Сейчас проект находится на стадии согласования. Вообще по плану строительства в конце 2017 года, а срок сдачи объекта 2019 год. Земельный участок под строительство жилого дома администрации города Судака оформлен и передан службе капитального строительства, который является заказчиком этого строительства. Строительство 70-квартирного жилого дома
осуществляется по линии Государственного комитета по межнациональным отношениям Республики Крым. Янаев хурujылығындан ғайры Долины Хасабаны толу дәрежеде газ или тәмин етмек пландаштырыла. В настоящее время проектно-сметная документация по газификации находится на госстройэкспертизе. В ближайшее время по получению положительного заключения начнутся строительные работы по газификации. По плану, в случае полного финансирования, срок сдачи объекта также декабрь 2017 года. Бүгін Судақ шерінде квартира нәвбетінде 90-ға яқын айле тұрмақта. Федераль мақсади программа черчевесінде құрылacak 72 квартиралы эв bu нәвбетні аман-аман yok etecek. София Шукурова, Сабрия Халиляева, Руслан Хохлов, Миллет үшін. Кеченлері Курман районында yüz берген рейс автобусы иштирагы или yol nakliye kazasında 10 адам zarar көрді. Бұны Қырым Cumhuriyet ГИБДД идаресінде хабер еттілер. Қаза Буюк онлар қасабасы янында yüz берді. Форт арабасы Ахмежит Буюк онлар маршруты бойынша кеткен рейс автобусыны озы башлады ве қаршы келген ВАЗ-2106 арабасына урулмамақ үшін сол тарафқа елдан тыш шығып кетті. Бұл вақыт Жигули арабасының айдавчысы қаршы елға шығып, автобусының сол тарафына келіп ұрды. Автобус елдан тыш аттырылды, бұндан сон Жигули Форд арабасы иле урылды. Қазаның нәтижесінде 10 адам чешет севиеде яраланды. Анкара, Москва или Русия гражданлары или сыңыр кечмесінің тәртібіні музакире етмеге азыр. Хакимиет туристлерге мемлекетке четел паспортсыз кірмеге разылық берлежегі ақта. Түркия четел ішлер назерлігінің елбашчысы Мевлют Чавушоғлы білдірді. Алынма, екі тарафлама мұнасебетлер бір қарарға келгені или біз музакирені екінлей білеміз. Түркия хакимиеті ава лиманларында гражданларының шақыслығыны белгілеген тәртібатларыны ерлештіріп башладылар. Чавушоғлының сөзлеріне көре, 2 ел евел бұл меселе көтеріліп, базы қарарлар алынған еді. Бұнен берабер оқайдетті ки, мемлекетлер арасындаки мұнасебетлер бір қарарға келелер. Президентлер арасында иле достлық мұнасебетлері тізілді. Сонки 3 ел девамында Қырымның мектептен евел муэссеселерінде 13 бинге яқын ерпейді олды. 20 модуль балабақчалар құрылды. Бұндан ғайры да 11 бойле муэссесе алынмасы үшін аңлашма имзаланды. Бұл вақытта Қырым Cumhuriyeti Тасил Илим ве Генчлер Назира Наталья Гончарова матбуат конференция кетшатында хабер етті. Қырым Русия Федерациясының эркянына кіргенден берлі Тасил саасында yüz бергендің үшмелер ақында тәфсилетліжа мұғбирміз Айша Шулакова тариф еті. Қырым Русия эркянына кірген сон мектептен евел тасил тек бахувде гөлді, толу шекілді тасил олды. Федераль девлет тасил стандартлар бар. Оларға көре бала бақчасының тәрбиежелері ве мудирлері кенже кележекте мектепте тасил алмақ үшін меселе етлилер. Модуль бала бақчаларының құручылығындан ғайры 17 сабық бала бақчалары биналарының қайтаруф меселесі де чезілді. Невбетте да 2 бөлековы иншаат бар. На сегодняшний день Бүгінгі күнде 11 модуль бала бақчасының сатын алуы ақында анлашма имзаланды. Бұндан ғайры бала бақчаларының тамир ішлеріне 160 bin миллион рубль айырылды. Бұл қошма ерлеріні пейда етежек. Язық ки капиталь тамир тек районлар үшін хастыр. Қырым Cumhuriyeti'nin Тасил Илим ве Генчлер Назиры Наталья Гончарова қайдетті ки 74 тасил объекті федераль мақсади программаға кірсетілді. Бұндан ғайры 17 объект құрыжы монтаж ішлер бастамағында Велей Хасмета весиқалары азыр олынмасы бекленілі. 54 дошкольных учебных заведений. Бұл умумен 54 мектептен евел муэссе. 8 яны құрылған мектеплер, 4 конструкция етілген мектеплер. 2017 сенесі конструкциядан сон 2 мектептің кірсетілігі ве яны 4 мектептің кірсетілігі планаштырыла. Наталья Гончарованың малюматларына көре учил девамында умум тасил мектеплер үшін дәрсликлер сатын алынуына 1 миллиардтан зияде рубле айырылды. Нәтижеде ярымада Қырым татар тілінде толу комплектны әлде етті. Оларның тиражы 45 bin нұсқа олды. Предметных учебников. Қырым татар тілінде дәрсликлер yok еді. Шу жүмледен 2015 сене ilk сефер біз рус тілінден Қырым татар тіліне фендер бойынша дәрсликлерінің тәржімесі иле оғыраштық. Ве бүгін 1-9 сыныфларға қадар біздің дәрсликлеріміз бар. Бүгінгі күнге ярымадамыздың территориясында 16 милли мектеп бар. Оларның сайысы эксілмей тек артта. Ахмеджетте ниагет жоқ бекленілген Русия қараманы Алимия Абдинанова адына мектептің құрыжылығы бетті. Келечекте Қырымның чешет регионларда да милли мектеплер құрыжылығы планлаштырыла. Бұндан
Андан гайры Кырым татарлар топлуу яшаган жерлерде федераль максади программа боюнча 7 бала бакчалары курула. Эмди агымдагы сене да 28 бала бакчасы курулуп башлайжак. Якын вакытта Ахметшитте Кырым муендислик педагогика университети янында яшлар үчүн биринчи полиэтник меркез пейда олажак. Айша Шулакова, Дмитрий Низовой, Милет үчүн. Түневан Саба Карасув базар районының Сартана кою этрафында мартның башында жойылған Мудесир Исаевның жеседі табылды. Коранта женазеге азырлық көре, ама оларның паралары етерледегіл. Женазе ярын саат 13-те олып кечечек. Мудесир Исаевның корантасы ведалашу мерасимны кечірмек үчүн ярдымға мұқтач. Бағланмақ үчүн телефон қошма еді 978 128 69 80. Ахмежетте шер мемуриетінің хадимлері, дин векілері ве Қырым тешкелетлары иле салғыр өзені етрафында Қырым татар марифчысы Исмаил Гаспринскийның абидесі янында экологик акция кечерілді. Талақада бізім телевизион тақымыз да болынды. Яғмурлы аваға бақмадан талақа ебісі бір кечті. Бұ тәдбірде 100-ге яқын инсан іштирак етті. Яғмурдан құртарылмақ үшін кемер іштиракчилер пакетлер кейділер. Башқалары есе темізлік ішлеріні шемсиелерінен бежерділер. Авасы бөле керчектен яғмурлы да олса, кенеде бая бір қошылма oldu. Бізден пек зияде адам бүгін келді. Керчектен еркезде мұндай қолғанлар да шашырды. Чүнки башқа динлерден де адамлар қошылған еді. Onlar da oz yardımını mında gösterdiler. Kırımны temiz yapayık adlı ekolog akция ketişatında iştirakçiler düşken yapraklarını ve ozen boyu İsmail Gasprinski abidesinin yanında olğan çöplüklerini cıydılar. Salgir boyu öyle aytayıq, nehrin kenarlarında, çetlerinde pek ziyade gerçekten yani gelişmeyecek çöpler var idi. Onları en ziyade cıştırdık tekrar. Degenindayın onları ne yaptık çünkü gerçekten böyle bazı çöp baya var edi onda. Talakada Kırım Cumhuriyet Milletler Ara Münasebetler ve Sürgün etilgen Gражданlar işleri boyunca Devlet Komitetinin vekilleri de faal iştirak ettiler. Biz temizlik yapmak için çıktık. Çünkü bu bizim en sevimli şehrimiz. Temizlik bizim yaşayışımızga pek emniyetli yer almakta. Kırım Cumhuriyet Rakıplık Siyaseti Komitetinin hadimi Yulia Savanenkova bu aksiyada ersene iştirak etti. O ayta ki şehrimizde temizlemege istegenlerinin sayısı yıl-yıldan arttı. Biz öz ballarımız ve zinadaşlarımız ile ersene çıkamız, temizleyimiz, bir şehrimiz temiz olganını isteyimiz, Kırım temiz olsun. Hatırlatamız, Ahmedjet'te Kırım'ны temiz yapayık adlı haftalık aksiyalar devam etmekte. İşler şehrinin episi rayonlarında, bakçalarda, salgır boylarında geçirilir. Nevbeteki Talaka şehir merkezindeki Трех Святителей adlı kilise yanında geçirilecek. Sultaniye Sidakayeva, Alime Kaybullaeva, Kim Bekirov, Millet üçün. Bugün Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinde Kırım Tatar bestekarı Yerci Destan ansamblінің ребері, Kırım'da nam kazanған sanat erbabı, Ukrayna'da nam kazanған medeniyet erbabı, halkara konkurslarının laureatı Fevzi Aliyev uç kitabını taqdim etті. Ali okuv yurtның okuv salonu rıqmarıq tolu еді. Hocalar, studentler ve Kırım'da nam kazanған artistler efsanevi bestekarını hayırlamağa keldiler. Bizim televizyon takımımız da bu merasimde bulundu. Fevzi Aliyev Ахмеджетте doğdu. Onun muzikaga sevgisi balalықтан көріні башлады. Ama Kırım'dan çıkarılғаны себебінден muzika ile mütehassıs seviyesinde uğraşmak imkanı keç peyda oldu. O 1964-1965 seneleri ciddi şekilde muzika yazı başladı. 1990 senesi o Kurantası ile Kırım'a kayıtıp geldi. 1994 senesi ise iki oğlu ile Destan adlı vokal çalgı takımını yarattılar. Ve bugün bir sıra yırlarının müellifi Uç, Yerci Dalgalar, kompozitör Fevzi Aliyev ve antologiya Kırımskay народной muziki serlevalı kitaplarını takdim etti. Halk müzik bu kitaplarda binden ziyade halk müzikal eseri var. Fevzi Aliyev onlarını 50 yıldan ziyade topladı. Antologiya Kırımskay народной muziki men sayam bunu Kırım Tatar halk muzikasını ölümden kurtardım ölümden. Çünkü bu kadar yılda bir vakitte neşir çıkmagan edi kitap oldu. Bana şu 50 yılın içinde men pek çok düşünceler oldu, sohbetler oldu, kitaplar okudum, müzikalar, dünya boyunca kompozitörler, yırcılar hakkında ve ilahre. Ana ondan tecrübe alıp
өзім яздым, істеген дайын. Қырым Мойындестік педагогика университетінің ректоры Чингиз Якубов белі ержі ве фольклоржы Февзи Алиевны хайырлап, оңа иджады муафақиетлер, сөнмес ғайелер тіледі. Мы жили, когда в Ташкенте, ну, я был чуть помоложе, кто постарше, и вот все мысли о Крыме, мечты о Крыме, вот они были воплощены в музыке Февзи Ага. У меня до сих пор вот пластинка «Бугун бызды той джим», грамм пластинка, она у меня уже чуть ли до дыр не протерлась, я ее до сих пор слушаю. Это очень сильные композиции с альбома. Қырым Мойындестік педагогика университетінің музыкальное искусство кафедрасының доценті Рустем Комыржы айта, бұл китапны тақдим етмек оның үшін бұйық шерефтір. Кітапта Февзи Ага çok muhim mevzularga to'qina, çok muhim meseleler ko'taradi. Fevzi Ага qisqadan bu ijodga, muzika yo'luna nasıl kelganini tarif etadi. Tasvirlatılıca tarif etadi. Қырым татар шайыры, yazıcı Аблязиз Велиев kitaplarının şekillenmesinde faal iştirak etti. Fevzi Aliyev gösterilgen yardım için ona teşekkürler bildirdi. Demek istemeyeyim. Bütün kitaplarının içinde birinci yerde koyar edim. Birinciden Fevzi bununla Kırım Tatar muzikaşınaslığına esas koydu. Fevzi Aliyevni hayırlamak için belli opera yırcısı. Kırım Tatar Akademik Muzikalı Drama Teatrının artisti Seytabla Memetov teşrif buyurdu. Onun fikrince Fevzi Aliyev akta saatlarla laf etmek mümkün. Çünkü bu insan Kırım'ın meşhur bestekarıdır. Şimdi halkımız o kitap ile bizim yerlerimizni öğrenilir. Ben isterdim Fevzi Ağa'ya. Dünyada nasıl yaxşılıklar var, hepsi yaxşılıklarını o insana tilemeyi istiyor. En mühimi sağlık, selametlik. Ana vatanımızda yaşamak da çok yıllar nasip eylesin. Kırım Tatar medeniyetinin 80 yaşlı efsanesine bakıp, seyirciler medeniyetimizin zenginliğinden gururlanalar. Onlar ona qavi sağlık, uzun ömür, yanı gayeler ömürge geçirilmesini tilediler. Fadime Seyitmamud, Umer Mustafaev, Millet için. Minimiz Kırım asirlevalı güzellik ve istidat bala yarışak mecette olup geçti. Kırımның çeşit regionlarından kelgen iştirakçiler güzel anterlerde çıkışta bulundular. Olar emde oyun ve öz istidatlarını taqdim ettiler. Bu haqda biz Emlevhamızda. Kızlar yarışlarga pek ciddi hazırlandılar. Konkurstan evvel olarının uç repetitsiyası geçti. Bu vakit devamında ular birinci çıkışını oyun elementleri ile defile ve selamlaşuvını öğrenmek gerek ediler. Zalda ışık söne ve sanagalı barıcı çıxa. Yarış başlana. Teşkilatçılar ile masal gibi bir muhit yaratılgan. Çeşit ösümlükler ve bahar çiçeklerden yapılgan dekoratsiyalar seyircilerini tılsımlı ormanga daldırdılar. Bizim iştirakçılarımız ise mucize tapmak için yol aldılar. Bir çıkışını teşkilatçılar tılsımlı bir sanalaştıruvga çevirdiler. Olar episi hiçbir seyircini lahayt kaldırmadı. Bundan gayrı bir iştirakçıga öz istidatlarını göstermek için imkan verildi. Polina Kuzmenko herkesni güzel yer ile ayrıca kaldırdı. İdiye Aliyeva ise Kırım Tatar haytarma oyunu icra etti. Bal anterlerde final çıkışlardan son jüri azaları karar almak için zaldan çıktılar. Kim galibiye kazandı? Kuzmenko Polina. Elbette bir iştirakçı galibiye kazanmağa istey ama böyle yarışlarda tek bir galip olabilir. Я очень рада. Я хочу поблагодарить своих родителей, хочу поблагодарить организаторов этого праздника, поздравить их с Днем работника культуры, так как сегодня праздник. Хочу поблагодарить также всех, кто за меня голосовал, и всех моих друзей, одноклассников, кто меня поддерживал. Когда мы репетировали, мне это было в удовольствие, мне нравилось, хоть я и уставала, но это была такая достаточно приятная усталость. К девочкам я отношусь абсолютно нормально, мы дружим, общаемся. И думаю, что после конкурса мы все равно будем общаться. 9 yaşlı İdiye Aliyeva маленькая мини-мисс Крыма унванını aldı. Дорогие друзья, маленькой королевы сердец,
становится Алиева Идие. Интернет кулланычыларынын рейлерни эң чок казанганы үчүн «О маленькая королева сердец» атлы унванны алды. Я очень волновалась, хотела выиграть первое место. И я очень сильно боялась выйти на сцену. Я благодарна всем и передаю всем привет, кто за меня голосовал. Я желаю им счастья. Ярышта Кырымдын чешит регионларынан келген кышчыклар иштирак эттилер. Репетицияларны конкурс тышкилатчысы Виктория Биль кечирди. Ухайтетеги эр бир иштиракчы яш олганына бакмадан конкурска пек мыйсулетле янашты. 4 репетиции постановочных для регионального фестиваля – это ничего. И посмотрите, девчонки сегодня сделали полноценное шоу. Мы ведь в очень короткие сроки готовились. Я очень горжусь своими девочками, я очень горжусь вообще людьми, с которыми я работаю, а девчонками особенно, потому что это наше будущее. У нас сегодня был и татарский танец, Идие вообще любимица, потому что да, такое масштабное голосование прошло. И вообще все замечательно. Все замечательно, потому что мы же сегодня были в стране фей, в стране мини-мисс. Все хорошо. Конкурстан соң иштиракчылар бір-бірлеріні хайырладылар. Енді біздің ғалибіміз Кырымны Русия халқлары бала конкурсларына тағдым ете білежек. Нариман Тарсинова, Эдем Исмаилов, Билет үчүн. Жанкой районның Тимофеевка койының сакины Сибиля Алиева оз 90 елығына қайдетті. Қадының башындан сүргүнлік еллары улу жанженкі кечті. Сон Кырымға қайтты. Бұйық яштаки қадының көрініші пек гүзел, ақыллы, әсіде ерінде. Бойле uzun умур кечірмекнің сырларыны мұғбермаз Сабрия Халиляева сорап білді. Бойле девамлы вемерақлы умур кечірген инсанны хайырламақ үшін сой соптан ғайры ерлі акимиет векиллері де тәшриф бұйырдылар. Сибиля қартана фаал яшайыш кечіре. Еркуны саат 5-те тұра, соңра дуалар оқый. Чоқ юреве бұтын күнні позитив шәкілде кечіре. Битай тамам шу уч қайды бойынша яшай. Оның еві чоқ ысы вақыт мұсафирлер иле толы ола. Оларға битай ось омырақында тариф еті. Қадын Зоя қасабасында чоқ балалы қорантада доғды. Оның бабасының малы чоқ еді. Оларының пенірі бұтын Қарасу базар районында белі. Анасы Исия тойларда айтувлы ашчы олған. Сибиля қартана 4 сынов бітірген сон улы жанжелк башланды. О қорантасынен башта Уралға, соңыра Тажикистанға тұшты. Ақайға чықты, айле тызды, оғлы олды. Чоқ ел девамында тықыш фабрикада пычыжы олып чалышты. Бұндан ғайры махкемеде отырышчы, яни заседатель вазифесіні бежерді. Қадынның яқынлары бүгінге же Сибиля бита яшлығында насыл олған ақта қатырлайлар. Таджикистандан 1971 сенеден башлап бирабер яшадық. Сибиля қартана мені ақайға берді. Битайны бүтін яқынларымыз севе. Бүтін мирасимлерні топлашып откере едік. Халық макемеде 29 ел чалышты. Инсанлар арасында чоқ үрметлі инсан олды. 90-нчы елларының башында чоқ ұсы ватандашlarımız кыбы Алиевлер қорынтасы Қырымға қайтты. Ләкин Сибиля қартананың чоқ достлары Ленинабад шерінде қалды. Олар оны чоқ қатырлайлар. Ана у Тажикстандан бияқа кележекте Сехімі қызлары бек ағлаштылар. Бек көп кәт язайдылар маға. Апа, шымы қаты, сіздей честный адам жоқ екен. Почтальон қайтайды маға. Бүгін кәт барым маға, біз только сіз үшін çalışамыз. Бүтін почта сізден сізге кәтті. Bir günde 5-6 kağıt alaydı. Şimdi Sibila қартана ось Марлен торыны ile yaşay. Kadın torununa ana babası kıbı oldu. В 2010-м отец умер. 2010 senesi menin babam vefat etti. Meni Sibila қартана ostırdı. Çok sağ olsun. Men onunla gururlanam. Böyle bita herkeste olsun. Bitay başından geçirgen kıyınlıklarga bakmadan ruhtan düşmey. Marif faaliyetinin uğraşa. Когда был создан большой пласт произведений. Сибиля қартананың яшлығындан sevimli зенааты тықыштыр. Шымды де оннен уғраша. Өз 90 яшына бақмадан Сибиля қартана yorgan, антер, ведигер шейлеріні тіге. Ерлі сәкенлер арасында оның еві тықыш усталы ев сайылмақта. Сибиля қартана бізлернен uzun өмір кечірмекнің сырларынен пайлашты. Оның фікіріне көре яшайышқа позитив баққан инсанлар чоқча яшайлар. Бұндан ғайры қадының фікіріне көре севімлі ұшнен оғрашмақ, веджанына дембел олмақны рұхсет етмемек керек дей. Шымды битай Марлен торынның тойына азырлық көре. Келечек өміріні есе торындан торынларына бағышламға есе. Сабрия Халиляева, Эдем Исмаилов, Миллет үшін.
Bizim vatandaşımız Slav adlı sport vatan perver klubunun talebesi Emin Sefirşayev juniorlar arasında Yunan-Roma kureşi boyunca Rusiya birinciliginde altın medal kazandı. Emin Sefirşayev Rusiya kureş mektebini halkara seviyede taqdim etkenlerden biri oldu. Yaş çempion en güçlü rakiplerini yengip galibege nail oldu. Ana vatanda yaş çempionunu bizim televizyon takımımız karşıladı. Yaş ve istidatlı Emin Sefirşayev endi Rusiyanın Yunan-Roma kureşi boyunca jima takımının da birazı oldu. Birincilik Novosibirsk vilayetinin Birtsk şehrinde olup geçti. Bizim vatandaşımız Rusiyanın 11 regiondan kelgen 300 sportçı arasında kureşip öz unvanını kurçaladı. Yaş istidat 55 kilogaji çekki kategoriyada galip çıktı. Emin 5 kureş geçirdi. Birinci ve ikinci kureşlerde umudetten evvel endi. Üçüncü ve dördüncü kureşler kıyınca oldu. Ama Emin ile galibi kazandı. Sonki kureş 5-1 sayı ile yekünlendi. Yaş çempiona aytkan ekibi galibige getirgen yol yengil olmadı. Ama bu onun sport faaliyetinin tek başıdır ve ogde onu Avrupa ve Dünya çempionatı bekley. Молодец, Привезли золото. Biz galibi ile qaytdıq. Umid etemiz ki biz Avrupa ve Dünya çempionatında da mükafatlar kazanırmız. Hepsi rakipler pek güçlü edi. Benim 5 kureşim oldu. Birinci ve ikincisini yengil yuttum. Üçüncüsü biraz kıyın oldu. Final kureşte men Altay'dan rakipni yendim. Eminni idmancı ona vakit kol tuta. Olar beraber 10 yıldan ziyade çalışalar. Sergey Papinkov biz elbette baxtlımı muvaffaqiyet olacağında şüphenlemi edik. Vakit özümüzni doğru tutamız ve tek altın Хорошо подготовились. Biz yaxşı hazırlandıq. Bir basamaqni geçtik. Bu galibenin o öz tabiatını ve texnikasını gösterdi. Umid etemiz ki gelecekte biz Avrupa ve Dünya çempionatlarına katılacağımız ve galibelerle qaytacağımız. Kırımda yaş istidatını karşılanganlar çok oldu. Soy akraba, sponsorlar, zenadaşlar, dostlar. Sudak şehrinin mebusu Ernest Usiyinov qayt etkenine ko'ra Kırımda bugünkü günde sport faal şekilde inkişaf etti. Emin Sefirşayev bunun numunesi olabilir. Вот встречаем нашего чемпиона. Biz çempionumuzni karşılayımız, sportçılarga yardım etmege, ularni desteklemege tırışamız. Şimdi bir rayonga sportzal degen programma var. Bu programmanın teşebbüsçü Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek ola. Cumhuriyetimizin başı Sergey Aksyonov ona kol tuta. Yaşlar o'zini gösterirler. Bu Emin Sefirşayev şimdi Azamat Seyitov Rusiya çempionatında ikinci yerini kazandı. Hakimiyetinin kol tutuvu ile Kırım o'zini yaxshi seviyede gösterir. Emin Sefirşayevge kol tutmak için gençler arasında serbest kureş boyunca Avrupa ve Dünya çempionu, büyükler arasında serbest kureş boyunca Dünya çempionatının kumuş mükafatının sahibi Eldar Asanov keldi. O ayta ki yaş sportçı o'zini ilk halkara yarışlarda yüksek seviyede gösterdi. Мы очень довольны тем, что Oğlumuz böyle neticeler göstergeninden pek memnunmuz. Böyle kureşçiler olğanı pek yaxşı. O ileride galibeler kazanır dep umid besleyim. Emin Sefirşayev yaş olğanına bakmadan onun galibeleri ve mükafatları çok. Bu yaş istidat Rusiya juniorlar jima takımının azası oldu. O gençler arasında Dünya ve Avrupa çempionatıdır. 2016 sene juniorlar arasında Rusiyanın birinciliginde kumuş mükafat kazandı. Şimdi ise juniorlar arasında çempion. Millet telekanalının hadimleri Emin Bey'ini hayırlay ve ona yanı galibeler tiley. Lile Vidjat, Edem İsmailov, Millet için. Şimdilik bu hepsi malumat, yangi voqealar hakkında daima haberdar olunuz ve saat 20:30'da gelecek haberler informasyon programmasını kaçırmanız. Biz ile olunuz, yarınga kadar sağlıklı kalınız.